Sompa TV so ne premoato adesemamba emamungina mo aha ensam no drosso awie ana yede eba na yewura afenyo marking so na ede ensam bi etudwa ewo dwaman so efa aban huna eyede asamoa Sagremi housing project no aban ne de atudwa se wo frankrenkran nyumakom odo ho abedom dom kuma no asore etia sansem no atena ye hwe wo man ye sikasem ho nsam so eba amane se sikasem no Oresa de man sika ne amano ne de no de tutu nsania ne ye de ne gina na so kakra awie ye bedi nkomo bi de afa ho Asante Mera otumfo se to ababi onyame kese tena dwaso yi efihye duonu numnie wo pa bedi ho frente no kuma se bedwa no aye hihye mapabi e de afada de ho investment holders ene omo tere se de aforo omo nti wate asi monten so na ensamu a omode ma wiase ne adasa no ye de mu asem bi brel ye Rogerius Debra enso na ekeke bi e de che redmonya for Dr. Matthew Poku Prempedi ensem ene ho abada retwin Swami Divisional Police Commander Superintendent Adubuahin na e de afutuo emen ebra ye kodi Yesu Kristo na mane hunu yi na wonoma enkwada ye wo entoaso suku maduane no ebusia wonom cheso mbeto mo ho agumonten so e de ensem na wonom eka de atai we yachi abusia ensam no pika ho na awie wo hwe bi ewo Sompa TV so no ye nuanom ya ewo Asante Mantan Kropo kumasemo ekuramu wo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM no Asante Mantan Kropo kumasemo na mo se bia wo hafo se bia wo sunwane ene ne mpotamu so a ye nuanom Sompa 98.9 omusu kuramekwa nya kwa bro no ma ne dom no kuramu wo ho Sompa 98.9 na opiemu ewo bono ne po ye famu as usual apam dada womukuramu dada no a womukuramu den ewo empatam honum here live www.sompafmonline.com abefo tentafidie no so ye honum abetimanya bi ahwe na wanya bi akenkan ensam no doso awie asede wo mo ye de ma 5G ene mizode yafra na afeso de yemfra ye ho awie na bo unya kakra gu mena se a wona wokro na hoden ko a Dr. Silas Adawro manti ba bi a wo bia no enkasa bebre wobenya bi ato awie ehefa na wo hye ebran koikra 21st clinic yen krabata na dos nti bowuram ye ne sciatica expert na yenya adwuma na kama Tabita clinic for Dr. Tabita Zebra nipa na wawie kura modie momfa ne mbra na mobehu awurade ani monyam se awurade eye na nwa adwuma ne da da sade wo he no awie me kanfo ade ma wo se ye ne Love Family and Shanimo, Hona, ye, Eduma Cloud Internet, of course. We are the fastest internet in the world. I bear her back like F, so whom family are whom family are Fabra, not when you're Jumanaboko and Famau. Eya Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1 YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, any social media handles and Kayano. Eya Sompa TV and our Sompa FM. www.sompaonline.com so and something in animal blood channel yakokru dia kogontu kwa no atie bi no akenkan bi e de everywhere and na wie ma sonfo eye benu ohenere mame akua yeboa asia mabronya e na afi nana kwabana kesa afi yesa ensam no ase wokọ Ghana emara sebadwamu a ye wabadwaku ahodo mienu ene ho ni fafaso na afenso bonkum afaso ni fafaso no eye dom kese no na womba no tani wono krai na saye maraso bedwane dem adese ya ewo efutu ewo emfimfiri mantam no abato mpasua no eso wopani na kasebra okopiemu ewo Bradford suapon no emu na ebra wokopiemu no na wode ensam atudwabra na dwumadie ekoso opani no asam a wode atudwa ewo wiase nyina anim enese ampa ewiase eba ye wo sabi amamuo ene ye wo amamuo ye wo kandini ene ye wo kandini omampani na nado dankwa akufo ado akandie honhomu a wode ye adwuma ewo Ghana hase no nokore nyame anim no nipa yade a wo se ayeyie papa ne modemmo ewo bibia mu no ekonkan wo se won kyere amanfo akiri kura ebra COVID-19 eba ye wiase nyina esuin eka oman bia sikasam ene ade nanso enam se ye wo kandini papa
na wo hunu se o hawo ne amane bi ba wo man bi so na wo ye kandini e wo ho a wo ne mama pa ya wo de begu akwam na be kire kanie huhum ya ewo mu ene sade o manfo no gidie esitie sa wo de o mu kɔ anase bia wo de o mu twa sa pokɔ ya eda wani mu no ne nyina no e kire sampa wo ye obi a wotim bɔ ho waten e wadwuma no a wo ye mu na wabɔ o mampani ne nado dankwa akufo ado abaso se ebra covid ne ba ye covid na nimu covid ne mfimfini covid na chi na hinsan mapaya a odi gu akwam wo no wo bon nsam e de ma no yeru asem ni. It is important to stress that in the aftermath of the global pandemic, many nations across the world have grappled with the devastating effect of economic collapse. This dire situation has precipitated a wave of instability, insecurity, and protests, and an array of troubles fueled by unemployment and the harsh economic consequences that have taken a toll on the population. Yet, amidst this global turmoil, Ghana stands as a beacon of resilience and stability, spared from the chaos that has engulfed many. This remarkable feat can be attributed to the visionary leadership of the President, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, and his government, and the support of our resilient citizens. In these times, the beacon of responsible leadership has never shone brighter. Under President Nana Addo's stewardship, we've shown the world what it means to navigate through economic storms with sacrifice, courage, and unwavering determination. Leadership is a compass that guides us towards sustainable development, ensuring stability and uplifting the lives of our citizens. Of course, despite navigating through the devastating economic storm that crippled the national economy, affecting countless businesses, families, and individuals, Ghana's ship of state has not only weathered the storm, but has also emerged stronger. Under President Akufo-Addo's stewardship, Ghana has implemented strategic policies and measures that cushion the blow of the pandemic's impact, fostering economic recovery and maintaining social cohesion. The government's proactive and innovative approaches, including the swift implementation of social interventions and economic relief programs, have been instrumental in stabilizing the economy and safeguarding the livelihood of Ghanaians. This exceptional leadership during such an unprecedented crisis underscores the importance of vision, resolve, and decisive action in steering a nation through turbulent times. Ghana's ability to withstand the post-COVID economic collapse and avoid the instability seen in many countries is a testament to the strength of its governance and the resilience of its people. Alexander Afenyo Markins ena Ebusia ye to asem no so ne aboare mu ewa asoe ya wo mhwe nwuma ena fe efie ho ensem so na ye wura kwadwo pon kroma wode aba betu dwa wono ne tua so ya no e trese aban no e de atodwa se nso mu awiemo Sagreme affordable housing project no enkosi safi we se bekwa awieye no na watimi awie se be ya dehia dodo na wonya baabi ntina no wobetimi enya baabi atena wa bra ne bo no ekofom de ama wonom ne no ena wo trese se de ne masia kono wonom ehia se aboafo ba bebo wo mumu enu ntino wo mu hwe na ankrankran nwuma bi wo ho a wonom atimi am wo ma beso afa se be ye dwumadie no na wieye no ebetimi akoye na ne nyina mu no trese mpanyimfo bi kika nsem efa wo na so no yenkonko tie ye wura kwadwo pon kroma ne nsem a wo kan ye edefa ankrankran nwuma ko bi a wo trese aban ne no madikasesie se be oba beso dwumadie mu am watimi awie ne ntempa so aba. In 2020 and now doing 1,072 units, I think it's a significant achievement. 1,000 units of housing between 2020 and now is a significant achievement. Number two, as I mentioned earlier during the technical briefing, we have to quickly complete the necessary processes so that within the next about 5-6 weeks, we can commence work on the phase 4. Which will add to this 1,072 and bring us close to about 1,900. We have a housing deficit of about 1.8 million units across the country. So we have to run as quickly as we can to try and close it, because basic human needs, shelter is a basic human need. And government is committed to doing all it can to support for that to happen. Our strategy is to support master developers like you to do bigger projects. On the supply side, we are also looking to work with master developers like you to reduce your cost of development. Also have to put in place market mechanisms to ensure that
it's really the people who qualify who get access to this. We don't want a situation where we do all of this, then the same rich people come and buy it and start renting it out to poor people at higher rates. And so as we do this, expect that we will take an interest in how the market is managed, so that we don't have the same old rich people buy it and then now rent it at exorbitant fees to the middle class. We've been having these site visits and site meetings around about 10,000 units of property that are under development in various stages. You remember that in the TDC Affordable Housing Enclave, we've already done over 1,072, and we're just about to start work on the phase 4, which is about 800. In Committee 22, we've already done 300 and something, heading to about 400, and then they are going to start the next phase, which brings it to about 600. In Pokwase, the units that are supposed to be under development are up to about 8,000. They are behind schedule. Tesano, we've got about 320 that are almost completed. Here, between these two projects here, we've got about 100. We gave away 2 old government bungalows and got about 64 new properties in return, and here as well another 2 bungalows given away, being redeveloped into about 48 units. So by the time all of this is complete, the projects that we have inspected in parts of Accra alone, and this is not all the work we are doing in Accra, this is just about, may I say, a third of the work we are doing in Accra. This should give us about 10,000 units plus. Ewusia nipa yete ne nkan eyesoafo ya wo hwe ya fiafie hu nsem so ene yenwuma so brekro na do ani kiremu ewo ofoase ayerebi abato mpesua so wono ene mrahye badwane yewra monyafo kwadwo oponkroma na nanu si yape ena se wuremu ewo mrahye badwam donkuma na fa panyipa ya wono wayi no se onkasa emfa emma eku ana se bedweku a wonom ehwe efie hu nsem ene enwuma hu nsem so ewo ho brekro na do ani kiremu ewo doma west abato mpesua so a wono ne mrahye badwane won monyafo Vincent Opon Samoa panyi so ede ensem atodwa chese oho MPP for no one mukikasi ana private partnership bi bem ankrankran nyuma ko bi ba obekwa akwhweta one man kasa ayonkofo mu nipa ni atiso abas efom se boom na chese o matom wi anom de akwakoyo mu hu yente no wo mu de sa ensem a yewura opon kroma ekase aban ne pese woni ankrankran nyuma ko bi edi kaso bom se beya se dwumedie ya aban pese owie ansa na afia kwa awie no wose woni no enya adwenne enye adwenchina wei eye ensem adom kuma no wonom so ede eba efa yewura kwadwo opon kroma ne ensem no ho abusan yenko yanim na yeda so gyinamu ewo mpanifo ya ewo marase bedwamu ensensem a wokeka no bi na Dr. Mohammed Amin Antam na ye oman yensa na hene na wafato won ho so se bosome bia no wane Ghanamfo ebedi enkomo na wabu nkonta ede akere wo msa de oman no sikasem ane ade esi ekro sapepe na waye no bosome we nso na ebra wo ye ne sa no wode atodwa ekere se oman no sikasem no wohwa afrase no eba no afe no asase bosome mienum honom no eba no a nyame anim ne chese sikasem no wode yesika no ne amonone de ne toto ho a na ye de no ejane na so pa chese etimi anya mojamono a ahoden abamu asam no akoye sikasem ane ade mepesa wotie ensem wa yewura no ekan ne sade wonu asibu nkonta no ekire yi yebedi nkobo bi sesi a. The city has been largely stabilized since early 2023 against the major trading currencies, even though we are seeing some pressures in the city in recent times. The city, for example, cumulatively depreciated against the US dollar by 27.8% at the end of December 2023. And this was down from the depreciation rate of 30% at the end of December 2022 and 50% at the end of November same year, 2022. And so what we are saying is that at the end of November 2022, depreciation in the city was around 50%. By December same year, the depreciation was about 30%. And then by the end of 2023, that is about 12 months on, we saw the depreciation come down to 27.8%.
However, if you isolate February to December 2023, we saw a more dramatic performance by the cedi. The cedi depreciated against the US dollar by only 9.1%. Omei Sanahine Dr. Mohammed Amin Antam Ena Yatin Kane. Asami Akoya Sikasam ene emunkomodienti. Yise ye bongura ubia unim de fasikasam na fenso nemba ba mu na waboya wie de akosku kakra e wasa ensensam no ho. Yewra Prince obri yeboa. Dada da na kire yenso sikasam a na ye dwato an. Mira Sompa TV so na radio aso de nka wa wie. Mejo so menya bema. Na apomu tsan Mira. Oba de adaruma bibia ye boko. Se omai Sanahene eka se omai no sidi ne nkofo aman so de sa wo de to ho a na we no agira ne naso efri 2023 afra se no ahyase ho ebaka sabre ya na se no opese Ghana 40 ase we dedikai mamenchia watifo eni ahwefo finance minister or kasa in the context of previous year's performance so watifo bekaya afi 2022 afi bia Ghana cedi no na ho den ekọ from bebre as of September October 2022 cedi na ho den ekọ from akudru 1 cedi $1 to 16 Ghana cedis enti say 2022 year on year depreciation it say cedi na ho den a eteba from almost 30% enti wo de toto afi 2023 ho na even though after 2023 cedi na ho den ye den eba from ba wo de to 2022 de no ho a it says after 2023 no cedi na ho den no ejina baby because 2022 e depreciate na ho den ba from by wo hamo enchichemu aduasa ana wo de 2023 ho no a just 27% wo hamo enchemu adunu so enchichire se anamawa omu tutu ye na say say omu ye no cedi na depreciate o de toto the previous year no and of course we can say we say the toto afi ho a the first 2 months na depreciate by 9% no na menen no position no menen nya adwene bebre ene say so we hwe oman Ghana ekwan ya cedi na ho den fa so ba form a afi a eye December January February ya na cedi ni time depreciate because say the phone time kodwaman so enkofa niema omufa ne se Ghana ye farming season enti emma omu pompi sika bebre mfa kodwaman so but this lean season but for kasa mekan ye lean season na cedi no kra eda so depreciate ne echese aban na mfa ntoto papa nto na kwama ebedu September omu kwa akofa niema de aba be di bronya no cedi na ho den be kofom bebre de emma ne sa esese ye concern sa de chaban ne se IMF second tranche bailout no esa by within the same period na ye kasa no between January and February so in the spite of IMF bailout na about the same period no na still aban no entua ne foreign debt euro bonds na ye je no enam debt exchange aban ne person oye ntino eno ye ntua ka eseseka bo share ye kobo ye no ya holding on with the payment na SIA lean season IMF support wasaba cedi na depreciate 9% within the first 2 months no even though minister Beka so I there but so we are independent person Beka say he raises so much concern as I see to na more papa bi na say yes say edigu akwam na e kodu September na adwadifo do na ekwa adwaman so na cedi na ho de anyensemo Mira ade ba akwa ya na kire Ghana fo adwen pa eyese sakoba se ye ka asam no se na wo de ye famu sei no a sabi enye ye nyina na ya na sikasam no ye taate ne nsese no ne nkontabu na se ye pa obi a wo tie wus ennecessary ya wie ya me ne wo kasa yi edi ade na se ono a be kaya konachi kakara obehunu se saadie we nti na ma sikasam no ye kire se apagya enema bi se na nipa betimi aka kaisa de ebemo hu se sika no apagya kakra eno so de se me de mfato ho last 2022 September na a gallon of oil a 4 gallon yellow no na ye ton 680 cedis by the time you could do October ending na cedi na kodru $1 to 16 cedis no na niama ne bo akodu 1200 Ghana cedis e kire se any time cedi no ahode be kofom bia no e ma niama ne bo ye den
but aban ni timide hyehyɛ pa eto na kwamu makofo gallon of oil no so eti from 1200 edi bejira 700 column no enti we yam fato ho akire se ene tem bia na yesidi na ho den ebeba fam no emaneema boye den ekosoro enti we na ehu behia se oman ba bia na se Ghana ni bia ebe support aban e woni dwuma oil se de be ya sidi na ho ni betimi agira faako ne yetate se kobase bia amamuo bi ebekọ na wie ya eya na enipa no a omuni aban nim the opposition side no ya na yetate se omota de omusika no ekosie pa na ma oman ni mu ayeden ti bon se direct or indirect no bon se na enya impact bi ewo amamuo no so ebra nipa no be wie saade no eye no kure na ane anase da bia ehene fa na enya no kure na he fa na eye no kure anu ya medebema na se nansa bi KPMG edin hwehwemu bi beto abonten ema ni hwehwemu ode beto abonten no o kase Ghana fo nyina asase develop the taste of kasem nya ho kekase obi ambie dollar account the woman say enam se ade achibia na sidi na ho oden kwa na ekofom no obi bia wo sika ho nimdie kakra bia no ewo sika eye na dey say wo de koto dollar no na say wo de to ho the one key functions of money the value or the store of value no wo de usika ne in the form of dollar na who was a characteristics or that function no say enam say ade achibia ye sidi no depreciating no untimi first the no to as a store of value because say ne usika 75 cedis and betimi ato cement ya sidi no ahode ba forma no ubekọ na cement no bo ekọ 70 and as 85 into the sidi no to na so the store of value emwa enti nipa dodo na wogidi say de sika koto dollar near the to ha enu mo mbabo dan sidi no eno na ma nipa bebre edu ba bi e kase politicians no eyom political entrepreneurship enanu bi wo mu nsem mu kan omidu hon me wa bem ode ye me enti me so me de beyew ama osidi na ye den aba ahode aba form ni nyina atonyom se nyina ya bro pepepe it is true say bibi say koso but on the whole Ghana for nyina no develop that attitude ni say wo ska onkoto dollar fanto dan say odi ni sidi beto miwra erade asomdwen kan wa wiye yo America ho braya empempi no obehu se sikasem mu nkyerkyeremu ekere yenso a na ye dwato a ne din ene Owura Prince Obreyeboa Ebusian fe no obeka ye ho a hasenom eye Sompa television so wi apam to breka se no e na ye tutu ne srani abasade ma no brekro na wote yenka e wa asante mantem ne nkwado ye Sompa 93.1 FM sanso na sunyane ene bonofo nyina so etie e de fa Sompa 98.9 ye no e wo sunyane ene ne mpotemo bono epoya mantamfo e to de fa nkranza Sompa 90.7 esem no ye to so e de amamo ne ye bowramu e wo asante mantama senom otikra rekrura ne brawa maso otufo se to ababi onyame kese asante manyina wura obetra abanwa so mfinhia pole aduonunum nie na yakopon ye adoma me anase kotoni ma bosome no ne daye etoso edumienu ena wo ye afa asansa yeso afa de a wode trente no sede wosi ba ye wodane abe obeto form wasesa niama bebredi bo ne bo enuma paya wa ye ede abo my Ghana ne titru asanteman ene wiase manyina no wo ba beda na di ede akre na no ene nam sonte no asantemema senom empanyifo ye kropon bedwa no ehye wonum sa wonum ede atodwa se krowura eba bedi dadie bi se ya ehu behia so betimi ahwe aboa na ahunidie hu nsam so etimi agina brane na ahoho eba no so no ma hu sampa wati karete bra huma so ni kuro idie emote na garden city no se eni ampa eno na mwonti no meyo ya wono eda kumasi kropan no ye rasampan watu na num to de nsam atodwa etre se nyankopon ya adomadame menda ahunidie hu nsiesie pa eba bekoso na sede nhye ni sitie no watu bi ede amasompa kasefo Originally, April Abenjay, 25 years. Pusimi kwa even November, December, Wamobaya last November. You expect to say I will be pre nana and a paper cream. Tinefata say you feel CBCC a muye. Munim say the containers binum about a bay expansion. Now still no, you will need a binuma or musu no, emboa, and Lutino, and Noah.
nyina yeshia ne nananom all the Greater Kumasi chief executives ne nananom ne planning committee nhia ni se memenda ye start ya ye be na uteno ene se efia no pa no sia ekopme bia ye bistopia kejitia ne adum obi biara wo Kumasi uye ma o etise kan na ye ya tomato no na be almost no because se ko se yen ye be kwa ko clean area sanu ma be better. This is a general cleanup. I was a beer no nine fear big also so one macrum army for beer else yet engineer assembly members no kasa almost organize electoral areas no almost no aye cleaning no enya no ko ne ye bia enu chira kodwada no the crowd for the especially one principal streets no so mo penti wo mo adan nyina no wo mo especially say money route ne fi airport ebetiba mentia wo mo deep pavement so na adan no wo mo stores no wo nyina na ebeka ho asemje mimenda de enye nipa baako eyeye nyina ye aye wo store wo mpata edine masisi apampa muton den ye masi ye ka ho ye se epese kwase etumpon no eye nyina ya adan ni do ase wo mremu se nka obia wo fie da bia na so make sure say aye kama wa pentin kama be ajai ebiso ye but for the sake of adwuma ye be ye especially me yimu ko epemu kombe no wo ma fie nka Kumasi nyina ye ka so ndai but ye can say specifically wo ani na senka wo fi our attention main streets no major principals here die or we pilot there catch mo within a month before say be there after that we say no obia make sure we are painting fee Kumasi Kropon Mayor Yera Sampai ena anopel mahine yadubuachi your mind the one what say e was some party even Sompa 93.1 kasafidie so no ena wone no ebo san komo we na wonum komo twetwe no anso wada Yera mahine enso esa etwa so ebisa ne sam dodo na afoka yetia Central Market redevelopment phase 2 project yakwaso ne ho na Yera Sampai ekyerehwe nsemo esa de kokobonsem e de madwadifo nyina ese every single space are paid for. Inti obintinemu kwa. Woma workshops of jinara. Woma workshop a pamadin jinara. Obia wosika utia. Market no decide say. Enkofobi days at the said there. And that space you have yamakima womu. Na womu twenty womu yan say table and the basis so say one more ton to my the table says to many guso na wo ton wade see if you try nkofobi abeku without regard to the company self no na ma won kwan and na idwom ho omutu electricity omutu sika for fumigation sika for cleaning omutu sika kitin for service charges no and na omuka say so you use space to that and yet the autistor no kwa na de yamano warehouse no kuna so tuasaka within the market to put your BP until you 5 cedis a day and no calculate no for the year na 2000 plus then you go and pay na kwa kutia e bank wam say GCB bank e ho na ko e kutia no first kanu e na wo manya opportunity no bi e de omo saka wo man ni na de ma wa na ka wo adane ama ohini ni say ono nko ye bibi o nti wo no tua 1 year no a sa na wo mu tenant de ti no na de abro be 3 years abaye table so nti ma na no me kwa maka akasa nti radio bi na kwaye report no and no this auto sem no kwaye yes and no maso ni nkofo bunkofo dinkofo sika my announcement and then me sense to the you say wo a fi say obi abuwo aji usika enya ni kwan mu no fa onkrata no eni badanse no ba me office ni one say when is my name me can say we say be nana obi ntimi my office o be can say me kwasi mensa ana me o my me obi be ji sika say na o say o be say mami ana wa ji sika say be bia mami me one space there can it's not for free. Mayor ya Kropon Beja wotia ano Yera Sampai ene ekotie nu yi yen kon kramantam no moy ebra Sampai e kasa na enkramantam no so ehuru no nyina atrese enya tese ye bo doctor edu anane entwidi peneche se wo ye tani ye ji sika na abaso na omo trese omo sika na kam aban de meba aban twan akakra me komikro mu aba na mo ntwan akakra sa se de ayeye ntene na omo tisi monte so kire se ya me anim se de kom se de wo mo no
omo yes omo trans din wan hwe ya ekom no beku omo nti omo hia omo sika na yesu omo ne hunu da no omo so nya sika no bi ade na ene omo de plans egu from plans ni bi ne se wo hyase ya okeka won ho kakra keka won ho a ya kire sankramantam hyase ne ewo NDK finance office honum fa ho akofa Accra Sports Stadium honum twamu a no kotina wa Kwame Nkrumah Museum honum eno achi no ye said abi ene ondru Bank of Ghana nim honum oi o yes wo bank anim honum a no mcha said abi ho kra ne yaka ho ye security zone tie kwa honum a enye ye no mse ne sade a ma yen samfa bankuma fa so kakra ena doctor eduo na ne entwe sadi wo manimu nkakra nti omuduru Kwame Nkrumah Museum honum no ena wo ka champion se me mare me nana no mesra mo wa se ye kire awia na bo papa said awia no sisi ye no ye ka se ye to ye kire so ha sisi ye wa hwe ya ebe ha dwen enti momma ya pata bi na ye nyinam wo de kwan no ho ha ya akra ye pese ba ya awia no entimi enhye ya pampamu se ba ya ye nsam no ye betimi ade atodwa nsam de bi na ode atodwa ye sikentua ye nka na ese Bank of Ghana eboa no onye na dwen ese obeboa na ehun se Bank of Ghana emfa no ne hayen so we so emfa no ono re de o me cafe o me konso nipa edom sika to ho ne so dom sika no ekoto chacha ya fa sika nkwa nkoto be bia aban aka se mama mfesiru kan ko yanko piram yanko R5 yanko men's good ye diskano ko be bia aban nkasa ahihye se o pese o ye investment a ho na ese o de ko the bride is sika ko we de na ese se aban so de oboye ho ban and Bank of Ghana so and so ya Bank of Ghana where ne dia ani se ya yen na yesu ya ka se ne yesese emrakwan mu ye na yese kan sika bia no ye beyo eniti efi ukuada ebi ye be fiti ase se ye ti esi krum elipa ha ebeko protest no ya chira koma aban Bank of Ghana say ye be ba no ho the ba ho duma penifoni governor no be kwa kuhia na wa kire ne wo ye na so ya kire no yes wo ye ma yensa e kan sika bi wo ho a abusia we no eye Dr. Edu Anane entwi won e fredom e de ma wo mu na wani ya won sika da ho no bi nso ensam a na omde mansam twerefo no what is Dr. Edu Anane entwi na wo kasa no ye se ukuada we ye nkomo a wodi kan e pra kwam e de ma nti ene wukuo e na o ka ho asam no na omuduru ho no ne kronyam na ahomete pa o kire se awia na hye wo mopampam ma kire se mo adwen nyina ya asai enti sempanifo na mo ampa pata bia mo ma nyina ase de a ebe ha adwen na yentie woni a won kakra da ho a wo pe no nsam a o de mansam twerefo bi wo ho a ne yare ansa ne ye ba pension hypertension diabetes ehun kikan yare pi ni ayenim se ye ba pension a science savings na will fall on it to buy our drugs, pay our rents, and meet certain commitments. In this case, ekokemuno ahawem papa. Yeah, Juman, me she senior beya sisia me hon training. Na enuna mesika kokem sisia me nti sisia me plans me nyina asai. Mesika no manko wia o de me Jumadin ena minya no enu da meli ko ebi ekosie wo ho no nti bibia meye na minsa aka mesika enu na meye nyamedwa meye started ko to horom free 2008 na started to say me ba pension me nya bi da akwa ye na say me ye na started ko to honom me nje bi da me ba pension say me kwa je no up to date me sanka bira me ba na mam lolo fe ko pipe me ba me ba me tete Ghana say me fa ka emra na me fa ka ba ya me sa de aka me be sa fa ka de akọ ya ko ya ni monsan from ebusia ye kwayanim ne yabo awramo ewo enyinam kane ho nsem ya agye nsrepe agye empataku ewo mem hasenom na adehye dodo na na esu ekyerese sese de ne masiko efa kane adum so preso ne ho no enkebe ya isi jadwumako no hwe na hyehye po timetable bo mo famra se be ya
amanfo beda won ho so hu se da bia ne menka ne abedumene me wakane ntene me ye medwumedie bia enwo hyehyɛ no matimi de ho ne ma egu akwan mu ye na enam so ama PLC wonom ene ye agirantamofo edema isi jadwumekuo ene omanfo ye de anyinam kanea no edi dwuma ho wonom enso ede won ne kokobɔso no kopa ene de ama isi gifo se omom pene to mpene no a Yakopon eya domu a bosome ya ye ba besim ya no ne da ye to so mienu mo hwe na wonom entimi fa timetable mra asemi ba ya pe Dr. Matthew Poku Prempe napo wono ene ye soafo ye anyina hoden ye aso ye no wotua no ene wose ene mungie na de be wo mo wose wa wo ye Ghana ne ya wosusu say ECG wonom ehia timetable de brebo no mo ankasa mo fa mo de mra wono wo hu se dum so aba na mo pebone de amagana ye nu dum so mo pre ase dum so mla de a ene mo akasa mo fa mo timetable mla na de mpese mo ye no mo nye na asem we sei na amafo dodo na no won bo anwuso ntene bia toto bi de amaye wura napo de ne de aba betwem kura no eye panyi ye ne wode wani akiremu wo University of Ghana wo kira de ho wo sama futuo fasikasem ho ye wura Julius Carter wono so ekire sei wura napo wa ya homaso dodo ne nsem na wo kan ye no ensem frente be ya won sampi nachi emrabiem. To be a leader connotes a lot of leadership qualities, and it is not only giving out items or satisfying only amenities. There are indirect responsibilities of a leader in a country respected in Africa and the world as Ghana. So when questions are asked, it is not only Ghanaians who are asking the question. There are foreigners among us. Maybe they may not come out to ask you questions like the way Ghanaians will prompt those questions because they are indigenous. But your approach through the answer also tells where we are going and where we are coming from. And I think that the tone of the minister, the honorable minister, sounds a little bit arrogant. The reason is that if you say, if citizens ask you, we call something dumso, meaning on and off. And actually, we are experiencing the on and off. And that language is not a bad language, it's an Akan language. He understands it. It shouldn't be offending. Because during the past, when Mahama's time, and we were having this fluctuation, it was said, Mahama didn't get angry. His ministers didn't get angry. Abujina Poinko, Deputy Minister, Honorable Abujina Poinko, they didn't get angry. Being polite and very gentle in terms of your approach to issues is very critical in terms of handling women issues. And you cannot say that that's the way to go. Secondly, the second question that's thrown to him for the timetable is clear. Look, let me know what is happening in the energy sector. What is the procedure? What are the problems we are facing? So that Ghanaians will get prepared. For one is for arms. So when we get prepared, either to get a small generator, to get a lantern, to get something to keep around. So that when the light goes off, I know what to do. This is a simple thing. You shouldn't be angry. Ebusia, Dr. Kata, and your call equity no ye can for miso free drink, and 5 Jimmy's and the ammonia be jabo jume dear biaseno, we hear be what they are serving or woman, munyam no swaba, at the amount, baby a ton drink Sibiano, one sabe can be upesa to be at ton, and I said, be I am for croba, cocram lewa, but more day na Efra Dr. Silas, one in the maba, one in Rantiano, the van and them crumbe probis a CA, and one is our 0246 270-221 0246 270-221. Now 21st clinic here can for the amount say we see achi 18 years alpha to asefa usremu efo wanantu abesi wo 19 wane ya na atwe obi ona ka wato form sciatica yade no wo mo na age abasobode dodo na ade afa yade we ho sa eno tifo ni kiremu ewo ehwia overseas alpha radio nchen wana kwadwo ayaresa okumase ha oboase council quarter sunyane ene enkrotuo pi so eno wo 50 branches wa biebie nti no fraba we say na ekọ yade bia ha wo bia no so no fidie kokuda mo ho nti no wa behwe no wa boa etuase e de amount 0540311311 0540311311 Tabita Clinic was here draw boy draw the akatone brother ne kwa efri ne nsa no eno na Tabita se wo hia wo ne titu ne mema ye ne prostrate nteno ye de rubber toto mo mema ne momma meso nhwe na edro wo baby wo dru ho an se wa yaresa ekita oprekope no wase diabetes ne so no wo hwa se ne
akwakoye wukwada free prostate screening free diabetes screening so yade bia no eno ansa wode wani kyeremu wo sofolai alignment enhwe ni mu ho sofolai ne patase kwantempon no so nsa beka no madina fast on for bridge wo atomic runabout a wono a enie wo frɛ no S0202 347 647 0202 347 647 and 0260 196219 ebusia yenyina we say so na yento enkramra taw ye bansam no dodo na ena akachiri nika ye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akituapa. Abusia, yada wasema wakwaba. Na ye kwe yanimu wo ensamfo from Swami Divisional Police Commanders, Chief Superintendent Adubwa hina kasai. Ningano ayese ebra atwema ngwabia North Mensino Assembly no ene Jomoto Company Limited oyobia wode ne sika ewura adiem oya investor na wono na ye ade fefe ya wodane akire ede ama empanifo na wode atodwa ye wura asamu a wode atodwa no ekire se wosrada prosifo no ewo ho se obebo enkwa ene ejapade ho ban nanso so ne yenso so ye wade bia ewo se ye ne nyina no eyese sabi se woteka mu pa na wotahu ade a prosifo ka ho asamu yi obi wo ho no wone ne teka mu wonya kwa afe na wo be kire ne dem de wo ho nyina wo be ka ba bia ne pant sen no aka ba bia ne boxer sen no ba kire nsambu na o sika no de asende me asen ka me pe 10,000 says anwumre ya no de 8,000 asende me ya no so osuro obe keka nsam sa obi nso ye late etika na chi ma me ni si ya o se me mpacho me si wa ha kikiri bo se ya yire no dankan na ya gye no ho sika nyina aprosifo kire se adwuma no mbetimi aye ewo Yesu amane hu da yi mu a Yesu so ye wa adwuma bi a ewo se ye ntie yewura asem Esramo efisabre bom massification so esramo efisabre bom massification bebre emedimo waya kalinya ko ba ten ba ko ta ko kai sa mo ko kana bonte o mai hwese de ya be ko so kama ana ebiem mobile money for no so no o na atiesu na ya de tu this kind paso ejijiro mo so esre aduma ye no woye ne ntema no pontem o pon na o hwe be o be fa no e fo yesumu a obi ka ho sa wo ku na fa no ba ka ho o ire ama na be ka ho o bisafo a na be ka ho isi ka se ensese no iye na ibi akoso kama na yewura achi na DC de ma de sey ya e won potem na bo Rebecca ye bo anso ni nsem kakra esoso the new patriotic party abai papa wote so yes abari be this not abai ni nkoya amane hu ni ha na so abai no
my nana meboa by so on my penny be better my penny ya and near my friend my kononkoa and I yehunu and then Yakupon charge a Sophia community I came out with the of your 2018 Yadiaka Geta Kumasi all because of a Sophia community and a Sophia baby at Damakoma so assembly hopa me say me term of office me timi anya hwimpo na me siesie Sophia kwa na me kwa menim se mega legacy e wa twoma wa bitano yanka say ye wie ya wie se wo hwe project ye chia e de kwa me hospital honom no mo be mo se containers e twa ko nyina chia na be se me bi dwuma de wie nyankopon ya doma e chi na dwuma de we start no ma be twa ho dada yes stores ahodo ye wombe se wo ha aduonum ene akire na wo ya amamane a ene amane a wodane akire e de ma wo mo tin se wo ka ho asem na opani a adefefei esini naso na wona so ho daye e de ba ye Yewura Gabriel Enyan ena ye kwa ne nchare ne na dinko Mewura Sompa TV sine da asem ha wie yenia papa na pomu te sei adum ya obi bu sa se daye ben na wo so ya sa adefefei watumi aye yo ye tini se e ma mo ese hu ni se aban ni kwa atumi nya bibia ma ne yi ti aban di hihye ya bes le di PPP se ya konkura ni aban bebom no ma ye bibi nti ye se company ye dwe ya ne se PPP ni BOT nti nwabeja fam ya so se o mo ba bi sa o e me ye ko he ni so no ye ko boy tipi nya ma ne me tipi so ya da mo ko bo ne papa ye ro tumfo ma ne o mi so tumfo so ye wura de development ye na difficulty anti ye wura so pene so and then my adumwa yetumi yes adwuma nti asedara di manyame ye to so ekoma yewura na na otumfo ye bu mu ase ma no obi bu sa se eye de project wadaroma eye BOT stores and a lorry terminal ye hwa esufa traffic nko a do pa se kunya ba bia amfa toto fona kwani na boso ukwa adwuma ko betumi take 2 hours kwa na untumi call nti e ba asa na o se ye ba bia ba yi driver sin na akọ mi nya ko hwenne kwa ni mu da oboko mu nya ba station ho driver for so da mo ase omo so omo ye nya ka bo ne ye kan mu nya ba inside a BBNC ye nti ni tradition and so do my dem my DS ade no no ana de ye wo suban bi wo ye ho ade na hyase de efe abosome kakra bi achi wobetwa mu wo ho no na akoye bibibi ye wo ho wo dane e kire de ma wo mo no na eho afutuo ne akwante ne kasa ho na etesen yenda ekire from mo still when ensem yeah hustle for 30 years and BOT build operate and transfer 30 years ne there I was say say didn't work condition papa because yeah ne dey adwuma for 30 years and son adanama on mine nti yeah there so ensem maintenance bibia yeah na o say hwe nti ewie mo ye kuta yeah say bibia be koso ade bia be se bia se de be se be ya ade be in good condition atwemango bi anyafo nko a ne benya saa ade fefe na se bia mu firi ho a mo dan mo ni ahwe ba bi foforo nso ye bebebe kumase uhwemu a wadoma supermarket ye ne keme aye hye ya ukọ supermarket se egusu aye de ina so ye wura ka wonma onna oja wo initiate mahwe yetumi ya sa adwuma ni ganti ye bebebe kumase market non station bebi efise ye abeboa esa kreti adwuma so maye emma oman no ohwa ngobi aje de ye se bank abakro mu bank ni be fa nipa shops no so abuso be fa nipa. It is another method of creating employment. Yo, Ira, my na was here na area yo. Matthew, so that's it. Yeah, ku anyone some from. Tiye Boyremu ewa Ghana Union of Traders Association Guta. Wonom eye edwedifo kabom kubatsan na ne fa ye no ewo Asante Mantamasen won president Yewura Anthony Opon. Wono so akasa etrese aban no ene wonom edi agro bia nya agopenti no wonhwe na wontwa so ne nyina no ene se ye nambanu so ye nambanu ena ehwe benu susu a enya de a emia na so no aban no wo ye hyehyeye bi e de afa adwade hu nsem ho a na wapia wonom e de asi nche wo trese sa ne ma no enya de eboa wonom ti aban hwe na wonye sisemu emfamfa sa adwensie ne ho. Most government policies, stakeholders must be consulted. Any government policy, because you friends and you who say 22 products are more some because of lack of a consultation with the stakeholders. Sometimes I believe that educated people now more position in the high people now they think people down here don't have any sense of reasoning and not busy and I said they look down upon us officer they will swallow everything which is not
true obia sebi onko school da otino bobo skano etino bio shop etino full plane eko China ko Europe ko America ko Japan ko fanema but such a person we don't play that person's intelligence we don't play that person's intelligence but office office or no mako school no more degree they should come out with every policy in this country about out to be most of the time a lack of consultation with the stakeholders. Hello, two brothers say our government yes or person banning. It is in this right direction. But any independent trust in here, this is what government intend to do. About affecting this number of people. What is the way forward for these people? And I say a more to say more. Again, she said, "Na banner here. I if you say a banner importation of rice." Anthony Opon wano guta president edema Asante Mantama senu for nisem ene yekokotie ye. Na ye jinamu ewo Breman Arusi School eno ewo Swami ewo Asante Mantama haseya. Oba pani ya oda suku nano ye maame Rosemary Akosua Edu ena ekasei ebra woni ye nuabema ba wabedu edi nkomo. Na ye maame asemu a wode ama ba wabedu eyetietia wose nyame anim nie baabi aduru nsese de aboro won so ene sen wose ebi wo kra nkoda na ba school na omo wo dem akyerɛkyerɛfo gyina ho a omo kyerɛ de no wo se na town boys ni bi aba ne se mo gyina ho mo ye den omo so ye kyerɛ o ma de mo mpie wa na ye be ball am san mo mpie ebi wo ho no mu a omo pie pɛ na boys na ba gi school nyina abo ya boso na de wo hyeehye de wo yesei na no kra nkoda nkyɛn kra enkyɛnse dan no ball ni ade ntema nkyɛnse bebere kra no atete asai nsuo toya na yapon koda ni ade ade se hadwen ball nso abobɔ dan no mu amadan ne tebea no ade se hadwen na no kura koda nkyɛn a anwumere no nsia mpa mu kɔ no nso no nwɔtwe ne de ya no nso agye hɔ afa ya no mu agye hɔ afa nyina kyerɛ sɛ wo pa adwaman ye wɔ mpɔtam hɔ de a sukum hɔ ne ye bɔ no ane ye nya sam keto akura nka ba suku anopa no ade bi wɔ hɔ no ma wi abɔ wonti modi na gugu hɔ basa ade se hadwen to sere sempanifo mbrem yesa suku no egu challenge kɛseɛ paa yɛ school building roofing no enye na deɛ ma ne kɔ so yɛ town folks no ɔmo de school mu adane football pitch every day from 4 p.m. going bonus ɔmo aba abɛgyina field ne so na ɔmo bɔ yɛ nkyindi edu weekends nso deɛ neɛ poles no so yɛ directly to the buildings nti woba school mu sisi a roofing sheets ne nyinaa asɛe ama enia ede aguso ne ade nyina proper nsuo to a enwunu hankora no ti ena erosion no so ye very steep from the road to the school. Erosion has taken over. See, any major challenge pa a school more. If that one can be kept, they be sebebwayen. So town folk need jai school because they are saying say omo town park no astroturf to chroma phone nya bia umbedi agro so bia mu ya nom do mani aba school mo Breman Arts school na ho na mo de adane and there san ha me say enkranketo wo so mo tena fie upon school obewo fie be sua de there be you see them all over on the field upon school no ase training na say yeah training omo for team I don't know no mugu park so onko fie then we smokers and so the school mo ho adane omo joints edrenumra they come there to say a whole lot education results they affect a lot because our planning nya a sound mind in say na e bad isuemu so a because so who say pub wo nanim edrenumra most nkra no omukọ honum ni ade enumra so akran be kofie said the teacher ni a che no obetena se no afa book say osua ne so a eno so duru wa ya de ya nkrofo bi from coaches na mo de nkra ya ba be gu field so say ye training o I don't know baby o mu training o mo akọ bracket from even for 3-4 years but no mu it affect education. Abusia we headmistress ya woda Breman Arts School ano sansemu nya nua be ma ba wabedu ana eboabo ano a wote ema ewia me kanfo de ma wo se baba ne sawdo no bekirem ewa cloud internet asoye na ade bi efa internet ho bia no ko na onyema ho top high haya woni ye nua no Love FM ene di enhwanimu 0244601933 0244601933 na wajo so tano so patrapa new site ho
Dr. Abe Efra so yare bia free unamrom kosi opampam dwoada ekosi ni fiada so ye adwuma biti yare bia mfa hono yare no ba bia edidi akwosane mfa hono sade eba wo so ache ne nyina no oye ho adwuma 0243 345392 0243345392 na Dr. Abe ajo so wiei wo hwe bi e wo Sompa TV so Sompa 93.1 FM e wo Kumase Sompa 90.7 e wo Bono na po ye fam tachiman Nkranza ene ne Mpotamo Sompa 98.9 enso so e wo Hafosunwane Bono Mpotamo ho nyina omososo efa bi e wo ho asede wo mu ye de ma wura asante ye bo Benedict akosua somoa mame ya Grace ene abusafo nyina nana kwabna kese na afi ohine ire mame akua ye boa esia mabronya kokwa veronica jando ahofedua ene etafidie na chichinchim ne from adema yen sanso ena mame ya Grace ene buzi the caption ma MC afo nyina so FB eboa ya de aseda ema wonum ye sorry adwa so donko eya bonte no eye Sompa nkomo so for mame premen ohine ni adazoa wo ba befa adwa no na Sompa nkomo bola style wetime e de atoa mo so. Here in Ghana, when it comes to chicken,